Isikhathi sokuncenga ukuthandwa manje uma umlandeli kaKhuzani siphelile. If wazi ukuthi idlamu lenze uyayithanda, uyimisele ngayo, uyifisa uyibona idlodlobala, kuphele ukuxhaphazela. Sekubiza ukuthi umuntu nomuntu asukume abhukule enze indlela enza ngayo. Ukuhlonipha manje akusasebenzi ma-donation. Uku-understanda isikhathi sakho siphelile. Isikhathi senu sokuthi nizombe niyokhamisa kuma-live alabantu abangamfuni uKhuzani asisasebenzi. Ubuxoki kwabona benibenzayo. Ukuthi nizohlala nidefenda ngaso sonke isikhathi sekumoshakele sekukhani niyadefenda. Leyo nto leyo ayizukusiza ngalutho. Akusizi ukuthi njalo kumele kudefend. Nani kumele nisukume uma kumele nenze izinto. Ubona ngathi nani niya-act nikhuluma. Ngamane kuthiwa impela niyakhuluma kodwa ngeke nibadlule ukukhuluma. Lento lokhu iqhubeka nikhona over and over again. Bese nithatha ama-message nizowafaka ema-groupini nithi ubani uthi wena uba lo message leyo yini oyenzayo ngaleyo? Yini odila ngayo ukubhekana ne situation leyo? Because abanye abantu bafuna ukuthi ule umlilo ngomlilo. Lento kunisabisana kuma-comment section ukuthi nizotholana. Umuntu mdela neniKhuzani mayezazi ukuthi uwikha akafuna ukukhunye lutho elibhekise kuyena. Yini ayifuna kuKhuzani umuntu. Angithi umuntu uneqhawe lakhe alisupportayo. Yini pho le emdonsela kuKhuzani? Nawe-ke kuthuleke ngoba uyasaba phela sebekusabisile. Kuyomele leyo nto leyo iphele ngempela. Ufuseka akuba ufuseke uma ukuthi iyona impilo ezophilwa leyo. Ubani umculi ozohlela ukuthuka edelele ngaso sonke isikhathi? uKhuzani ayekho embangweni nabalandeli. Esembangweni alwasembangweni naye. If ekhuluma yena lo mculi abamthandayo lo SK Loyi bajabula befa. Uma sekhuluma uKhuzani sekuyinkinga sekuyi-issue. Wahlala egadweni yena. Nani nikhona nithule anisabi niyahlula. Abanye benu otamatisi angazi mina ama-donation anjena manje. Otamatisi bokuzalwa. Ukuphikisa nje into cha. Anikwenzi lokho. Kodwa nizothina ukuthi ngamangani nabo ama-red bafike batshela hayi wena right awufani nobani kwaguqa awufani nobani. Nikhalela approval yabo. Niyayithanda approval yabo. Ukuhlala ko live nabo nixoxe indaba. Lapho sekudela khona uKhuzani anisatholakala nangokhala. Ni happy nina nomfana wedwa njalo wathi uyaphuma kumaskandi useyabuya futhi manje. Yena nje into ayihlalele nje. Ukukhuluma nje amasimba nje ukubhosha ngomlomo usuku nosuku. Nani kumele nibhukule niye ukusaba. Bona basaba bakhuluma every day. Bakhuluma ukuthi abayithanda. Akaze kwenzeke lutho kubo. Yini nimele nicabanga ukuthi ekuzokwenzeka utho kini? Anabo abaphili baphelele. Bakhuluma ukuthanda kwabo, ukususa kwabo. Bekhuluma ukusutha the way abathanda khona uKhuzani. Wonke umuntu uqala adle stamp bese yosuza-ke laphana abhekise-ke kuKhuzani. Bayayiphilela banama-followers. Akunalutho. Pho yini inkinga? Yini emele nihloniphe? Nik-emphasize ukuthi hayi kwaguqa abanjena, kwaguqa i-Two Club, kwaguqa ini. Why kuhlale kuyinina nodwa understandayo? Niyoze nifike phi ngalokho? Kuyonisiza ngani? Ngiyangibona nithola ukuthi sekunomuntu uma ethenza into lenamhlanganyela hayi asiyenze into kwaguqa yasiphoqa ubani. Uyibuza ukuthi elaphi le-donation elinje alimdefend ligada umuntu othi uzama ukuvikela uKhuzani kuthiwa hayi ngathi wenza kakhulu. Awusazi ukuthi liyamsupport uKhuzani or liyamshendeza. Understand kwenzakala. Izinto ezinjengalezi zizoqhubeka zenzeke uma nibavumela abantu. Lento abayenza kini mphenduleni ngayo umuntu khona ezokwazi ukuthi yena kunjani uvula usuku lomuntu. uKhuzani akanamhlaba, akakhomenti, akabhali status, akumele enze lutho. Manganyakaza nje nazi lezi zinto sesila. Hleli zimgadile. Nelapha iqhawe hleli li-right nje. Kushaya umoya kuma-post wakhe. Bathi nje uya kuma-Grammy, kusami.
phuma ngisho esinedolo siyokhomenta athi eDubai uyofuna ama-proof ithikithi limalini kodwa nikhona nithula niyothoza nibe nini ubugwala lokhu kahlahla kuze kufike phi ngapho because sekuyacaca manje nina ningamagwala and futhi hayi niyambukelela ukhuzana hayi kancane hayi niyambukelela cha niyambukelela into enzima ngayo manikuhlangane nodo hey ngeke bayadelela obani what are you doing about it uthini umbono wakho makhuluma lento ukuthi nifuna ukuthanda emphakathini ayisebenzi abantu bayiphila impilo yabo ngokuthanda kwabo nina niphila niyacweca wakho noma yini abayithanda kuma live wabo usuku nosuku khona abazoyikhuluma ngokhuzana usuku nosuku there is something abazoyisho ngokhuzana why is not the same case ngani nangini bakhuphula ama-followers ngokhuzana bathola ama-likes bathola ama-clicks ama-account abo ayakhula while you don't do the same thing umuntu okhuluma ngokhuzana niyazi ukuthi official umuntu loyo uzotrenda bayamthanda sesiyabanjwa umshiphansanga abahlulwa impilo ukuthi ukuhamba uyadela ukhuzana aphinde aphume aphinde umuntu kumele nimdelete ama-donation masazi ukuthi umuntu wabheda delete lo muntu loyo mphume nje kuye hayi usexolisile ama-donation hlezi ni-understand hlele yinodwa nje inile inhlobo yabantu nangazi mina ukubona iqhawe njengokhuzana kwesisikhathi ngibuye ngikusola ukhuzana enhliziyo enhle kakhulu understand izinto ongamele understand konke ukudelo uzoze wakuthelela nakunini ukuthi kumele nimukele ezinye izinto akumelanga niyemukele ama-donation udoti nje mangudoti uyawubona ukuthi udoti lo amasimba ufuseka umgodoyi inja there's nothing you can do lokho kuyikho nje kunjalo awukwazi ukugega lo nkulumo leyo ukuthi angeke uzukubeke lokho ngoba nakho akuzukuzwakala kahle kubani uma bekhuluma kuzwakala kahle ngakhuzana akuzwakali kahle manje-ke niyohleli nikanje kuyohlezi kukanje kuphela la kukoba nalento ukuthiwa ukhuzana ama-clean esibhedlela kanjani wazi wakubuyisela ukhuzana ama-clean you were nowhere to be found leyo ndaba leyo kwaseyindaba yangale kwa-red sebeyiphusha yebe yakuyiphusha nina hlele nje nina nimsulwa nje ningama-victim leyo mentality yenu mina iyangibhora you don't have a fighting spirit as much as you guys are voting for ukhuzani nimunisa ama-awards but when it comes to defend him you are failing most of you are failing dismal and niyasaba don't know ukuthi yini eniyesabayo ukukhuluma nje ukuthi hayi nambhedeli ukhuzana hey niyasaba abanye mina bafuna ukuvela athi umuntu abantu bazomhanta beze bemthola phela bamthola khona befike bembula ngokuthi nje usana ukudela ukhuzana ukhuluma nje lowo magama leyo ukuthi nahlala emdelana ukhuzana because bamdela every day abantu bahamba yonke indawo akukho lapha abantu bazokhamba khona wena yini pho okuzoba inkinga if usukhuluma ukhuzana sekuzoba nomuntu ozoba nakulandela sewusaba ini for what ukuthi nje uthi usapho ukhuzane lonto le ayenze senza so if anisukumi ma-donation kulwa ingcosana uyohlezi kunenkinga mina angithandi lokuhlangana inkuyazana lokunihlangana nodwa emagroupini nikhuluma leyo nto leyo ukuthi hey wanedelela go and deal with the situation yourself uma uzoyibika uzothumela abantu ukuthi akwenziweni go and do something about it ufuna obani yini izinja ezithunyelayo umolezi yomzinga lo muntu ozimhanda wena wenzani ngalokho na kwenza i-priority yakho ukuthi lento ozoyenza ilento ozoyikhuluma uzodila kanje ne-situation so leyo situation kancane uyayigawula uyayinciphisa iyehle nabo abathandi banikhuluma nibhekisa kubona abathandi cause nabo ba-fragile basheshe bezwele nabo kodwa nina anikuboni lokho anikurealize lokho abathandi nabo kuthuka ngoba bahlala emthongo nje ukhuzana abakuthandi nabo they are so fragile ngathi iglass umuntu engaphiwa noma yinini so understand at all ukuthi why kumele sikhulume ngalento over and over again ngathi abantu bangena bengazi ukuthi la lo mculo awusewona lo mculo esiwaziyo
umculo okhulumayo, amadoda khona akhuluma waya. So ningayivumeli lento ma-donation ukuthi yenzeke. Ningavumi ukuthi kulwe abantu abancane abaledwa kaKhuzani ngoba bebheke inhlalakahle kaKhuzani ukuthi kungabe sekuba obvious ukuthi yilo umuntu azoyekelela. Nobani umsebenzi wakhe ukuthi hayi akhulume ifuna ukukhuluma. Akhuluma ku-TikTok, ngakhuluma akunandaba. Do what you have to do. Akunankinga. Noma bengathi ukhuluma umfana komunye umuzi, nabo akhuluma umfana komunye umuzi. Abangamazi nakumazi amazi bembone bemxhawule bafone nabo they are doing the same thing. Yini bona befuna kune right ukukhulumela umunye umfana komunye umuzi if sekuwe bona bezokuquestion. So lento nje umbhedo lo esangene. So abantu ke bazame ukuthi benze something bangagcini bebukelela uKhuzani kanje because ezinye izinto vele zenzeka kuphele kanjalo which is wrong. Lokho ngifuna ukubika bafethu. So hlala nokuzayo evideo elandelayo. Ngiyabonga lokho subscribe like comment kune thanks button la ekhaya. So it is what it is. Sizobona nokuzayo.